Yes. Alhamdulillah. Làm lên, lãng còn lên, ao con lên, ao con này, có xì nữa. Okay. Can you grab the You can. Okay. It's okay. Not fracture. No. Just scratch. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Mama, Baba, kawan-kawan, I did it. Alhamdulillah. Thank you so much. Kepada semua yang mendoakan. Ya Allah, Alhamdulillah. Good experience for me untuk first compete in SEA Games. InsyaAllah. Alhamdulillah, I just did my best for my parents, untuk kawan-kawan yang mendoakan semua. Alhamdulillah lah, dapat satu experience yang orang kata big experience. Dapat dari dengan dia buat 20 flight kan. But Alhamdulillah, always grateful to Allah sebab ni rezeki dia bagi kepada saya. Tak apa bang, dagang su pun dah Alhamdulillah. Tak apa bang, Alhamdulillah. Dagang su pun syukur dah.